Shaki arpau teli ki long ying ki baduna hakayo kakot ka seng Ribhoy Youth Federation hakajingilam u Presiden Barangba uba BP Thankiu kilayo ban ai ngobha de ki kambar kupthia ya kite ki jing ai ngobha layo ban ai hakasngi rakhe jongka lengkhu snam ka balai snam jongka RBYF lai shnong union ka bala penlong hakan reuter ukla lengkan ar arpau lai habakran kumnong yelam Barangba jongka seng uba BP Thankiu la kentu jori ki para dekhot jongka seng khantam ki nong yelam baki dekhon jongka laisnong union bakindai ban tre hok tre shit hem ban ai kajing shakri ya ki para do para snam habaro ki liang khnang bakan la ban kentiu susu yakari bagajai ban riu Hadin ke bang seng kisam ke belajar bun telik unit ki bagi seng Niladan palat iki laispa nyu play telik unit ki bidang im hadu ke ni ke por rumata but ni lagu bun telik unit ki tangdat seng ki layak no nane ki du no nane ki jar no na kata ke list jongka RBOF ngalawat jingtit balik ki pelong ini ni penban bang ni ki long kecek ki pelong penban ni pe unit joki politics kata kita lah pernah kata lah berkerja temut kini di unit pencungi jongka tu particular senang kim Handai ni pada itu nuksa jongka lain senang nadu bang ngelawan penskam ya kini ke unit hapo kini ke ju ke ingdorbang ngamdi halor ke dari support group ngana kan mau ngi ba hadu kini ngi kam ke jungki ke bagi gile ngi menang dangsen tidak tungkut ya kan dala ke coba Bagani ke penisha bangidon kata ke jingkit klik na kata hilang salah. Ngimde kiseng ki besuk hek kamar kawah mau lebih tim. Nama ngirade kiseng ki beren ngilayo ke jingshania. Bag ngilayo aru ya kita ke jingkersan. Na ki wel vishat ki bamperu per ki baran hapo ke distrik Ribhoy. But amtang ba ni bagani ke unit kadang kahim bagaklan. Hande lembah ke unit kabangi seng ni ba wat kini ke nongpo circle kaba na por ke mensua ke ke betul hak islam di produk kita kisam Hajar Iwai Syapo bat Hajar Kendai Syapo ni ba ke nongpo circle kamsem bala ban kikli kumbak ka pau mentah kini ke cukup mentah ina ken mau ila se kino ilam keleng ke Ribhoy nimsem ladon kino ilam lagi tan surau Hintip bau noyam penkong jangka seng RBOF Pastor SW Sim ide na poitan umden ngidan noyam baar jangka RBOF beri presiden ba reverence Pastor Gershon Linggo sama jom kita sama jom kalasinong unit bat mangi ki nongelam ibagi de kem kikar tekar manga bat padu Denis nilai pelu jemut bangi la ong le kat kum kejingla jom kebor kumta jet di kino kilong yeng kiba kam duna ka jingyo jingkot in ai tang jing ai baret kene kene jing sedang jong jing dap jing rakhe jong jing dap laisam jong ka unit jongi hang ne po sno ni so hun ni so kuban ni samla do kisim ya kene ka banta kum kita ki khot jong ka Ribhoy Youth Federation ot hake imlang salang ba klem ki samla omla ban kentiu ya kalawe jong ka sno but klem kisam la ki basu thu lang ya ke jingat denti jong ka snong nam taki baba omla ban kan tiu sisa kalau jong snong ndrei pat inam long pat kita ki samla ki ban long kita ki ding pingkyang ha ke imlang salang jong lane ha ke jingat denti jong ka snong kap ki baba ki jong ka